Bakwethu siyadibana kuhlelo lwethu buza iBhayibheli uphendule olamukelayo ngenjabulo umfundisi uS Ndlovu khamba labafundisi bamababili uOB lo CK amajaha kompofu uzathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ubana sesihlangene njalo lapho sifunda khona ilizwi likaThixo. uNkulunkulu kasenzele umusa asiphe ukukhanya kwezulu ukuze sizwisele izindaba, asinika amandla njalo ukuthi sizilalele siziphile zenze umahluko ezimpilweni zethu. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ngicela njalo ukuthi ngilinxuse laba abafisa ukuthi bafunde besiya phambili. Indaba ezicaciswa ngabafundisi lapha isikhathi sifitshane kungenzakala usalulombuzo, kodwa nantu ugwalo engilumemezela amaviki wonke olithwala na ngesilungu the great controversy kumbe impikiswano enkulu ngesindebele. Lolu gwalo linga mahala kawudinga ukuthi ubhadale ulutho ukuze uluthole. Inombolo zocingo u0718 444 196. Namhlanje bafundisi sikhangela uSambulo 14 verse 8 verse 8 elilodwa kuphela. Mfundisi CK awusifundele. Siyabonga uSambulo 14 verse ngelika 8. iBhayibheli lithi lona ke salandelwa ngesinye isithunywa sesibili sisithi liwile iBhabhilona elikhulu elinathise izizwe zonke iwayini lolaka lokuphinga kwabo. Mfundisi OB akusichazele lolu daba lwengilosi yesibili. Siyabonga. Mhlawumbe singakhumbuzana ngeviki eliphelileyo lapha kade sikhangele udaba lwengilosi yakuqala. So nxa singafinqa udaba lwengilosi yakuqala singathi thina ingilosi yakuqala imemezela ivangeli elilona kholwa kuJesu ukuze uphumelele ekwahlulelweni. Yiyo indaba ekhuthazwa ingilosi yakuqala, kholwa kuJesu ukuze uphumelele ekwahlulelweni. Ingilosi yesibili ke ithathela khonapho kuyakuqala. Ungananzelela ulimo olusetshenziswa lapha eBhayibhelini kuthiwa ingilosi yesibili yalandela eyakuqala. Kusitsho ukuthi yajoyina eyakuqala, zaqhubeka zichumayela zonke ngasikhathi sinye. So enye ingilosi le ichumayela udaba lwakuqala. Vele kathi kuyini okumele kuqale emuntwini yikukholwa kuJesu. So nxa sikhuluma indaba yevangeli, into yakuqala evangelini yikukholwa kuJesu, umuntu abe sesenjathiswa ukulunga kwaJesu. So ingilosi yesibili ibisibuya sisithi hayi akumelanga uphelele khonapho, kumele uthathe inyathelo. Ungakholwa kuJesu sokumele uthathe inyathelo elokulalela. So ingilosi le ikhuluma ngokuwa kweBhabhiloni kumbe ngenkolo zamanga njengamafitshane sisakuchasisa. Ini sisithi yona nxa usukholiwe kuJesu sokumele uphume enkolweni zani zamanga ulalele ubani uNkulunkulu. Yikho ukuchasiswa ingilosi yesibili ngamafitshane. Ngenye indlela mfundisi ngakathi inkolo zamanga zikhona. Kunjalo. Kunjalo. Uma kulani viki ukukhuluma ukuthi umuntu 1 + 1 umunyathi 5. Kunjalo. Bathi 3 baqambe impela. Kunjalo. Vele emhlabeni kwesinye isikhathi nxa sesibuye entweni zeBhayibheli siyatshintsha, kuthiwa ukutshintsha ama-goalpost. Emhlabeni umuntu ungamthengisela ulutho nge$5 angakunika $3 awuvume, awungeke ukuthi kuyafanana. Uyafuna imali, ufuna imali kulama standards, kulezilinganiso ezithile. So laseBhayibhelini zikhona ini izilinganiso. Yikho lapha kukhulunywa inkolo zamanga ukuthi ikhona inkolo yani yeqiniso. Kunjalo. Mfundisi CK indaba yeBhabhiloni akusichazele usukela ekusekelweni kwalo ukuthi kanti baleli iBhabhiloni leli livela ngaphi nxa silikhangele eBhayibhelini ngamafitshane nje. Ngiyabonga mfundisi wami. Singafunda eBhayibhelini encwadini kaGenesis isahluko sika 10 ikakhulu kusukisela evesini ngelika 8 usiya kwelika 12. Angizukubala ngoba ngenzela ukuthi abalaleli babambe. Genesis chapter 10 ivesi ngelika 8 usiya kwelika 12. Sinanzelela ukuthi owasekela wasungula iBhabhilona ukwakhiwa kwalo nguNimrod. So unanzelela ukuthi uchapter 10 ubuya ngemva ukaZamcolo. Kodwa imfitshane ubungayibala. Bengayibala. Kulungile ke. Uyibala kuzasinceda. Okulungile. uGenesis chapter 10 ngifuna ukufunda ivesi ngelika 8 ngiye kuma kwelika 12. iBhayibheli lithi lona wasethuma
verse 8 ithi uKush wazala uNimrod owaba liqhawe lokuqala emhlabeni waba ngumzingeli olamandla emehlweni enkosi ngakho kuchiwo ukuthi umzingeli olamandla njengoNimrod emehlweni enkosi umbuso wakhe waqala eBhabheli lase-Erek lase-Akkad lase-Khaline elizweni lase-Shinari waphuma kulelo lizwe waya e-Asiriya wakha iNinive leRehoboth lekhala leReseni phakathi kweNinive lekhala lo ngumuzi omkhulu so sinanzelela ukuthi owasungula wakha iBhabhilona nguNimrod sesitholile ke imbali yakhe lapha so bese ngithe mina sinanzelela ukuthi isahluko sika10 sikaGenesis kuya ngemva kaZamcolo so injongo kwangani baqalisa ukwakha amadolobho nalale empochongo eBhabheli sinanzelela ukuthi abantu bakuleso sikhathi babecabanga ukuthi uNkulunkulu kaqinisanga uzaphinda lethe futhi uZamcolo so bona basebecabanga ukuthi ngcono sakhe sisiya ngapi sisiya phezulu ukuze uNkulunkulu anganjani angasifinyeleli so sinanzelela ukuthi iBhabhilona leli esikhuluma ngalo leli vele kwakulidorobho elakhiwayo ukuthi abantu baphikisane lentando kaNkulunkulu bakikidolobho kodwa ungasinika phela kuthiwa imbasela azisihlokwane imfundisi ukuthi uNimrod lo muntu omnyama phela umuntu osundu ngesimchiye singakukhuluma ngeza ke sikuchiye kunjalo mfundisi wami kunjalo umuntu osundu waqala ukwakha idolobho umuntu onsundu nxa kungaba kusesihlangathini olungayisilo kodwa ke umuntu kumele siyazi kunjalo mfundisi wami siyabonga umuntu Nimrod so nxa uhlupho loBhabhiloni kwaluyini sizwe kahle uhlupho lwakhona ukuthi babe ngaseyenza intando kaNkulunkulu lisakhiwa injongo yakhona nxa sisiya phambili babe ngakholwa befuna ukuphikisana laloko kuchiwa uNkulunkulu ukuthi amanzi angabuya ngasoze abafinyelele ngoba bona babe sebaleke bayafika ezulwini babe sakhe izitezi eziyaphezulu kodwa uNkulunkulu wayethi zalanini lande linqobe umhlaba bona sebefuna ukunqoba besiya ngapi phezulu hayi singalahla lokho kubi sizabuya sizoxoxa ukuthi umuntu osundu kade walahlekelwa ngapi iindustry njengoba uyaqalisayo emfundisi OP enxe singangezelela kwaphana so sibonanzela ukuthi uNimrod nxa eqalisa leli dolobha ngenjongo uSathane wayejonga ukuthi iBhabhiloni ibe idolobho eliphikisana leJerusalem uNkulunkulu wayefuna iJerusalem ibe ngusodolobho wezokulunga uSathane ufuna iBhabhiloni libe ngusodolobho wezobubi so kwakufanele ukuthi ukulunga kwaNkulunkulu kusuke eJerusalem kumemetheke umhlaba wonke uSathane wasithi lami ngifuna idolobha engizathi imfundiso yami isuke khona imemetheke umhlaba wonke so ungakhangela eBhayibhelini uzathola ukuthi idolobha laseJerusalem ledolobha laseBhabhiloni ngamadolobha aphikisanayo kusukela encwadini kaGenesis uzuyefika encwadini kaSambulo kulamadolobha amabili idolobha leBhabhiloni idolobha leJerusalem aphikisana la amadolobha ungakayikhatshana mfundisi mina ngifuna lindoda othiwa uNimrod uyakwazi indaba ngiyithanda anti umuntu kunjalo umuntu onsundu lo Kush lapho esivela khona kuyini okwamenza ukuthi afuna ukuphikisana lentando kungaba khona isizathu yini so nganithathi na singabantu abangazwanani loNkulunkulu kuqondile ukuthi ngicabanga njalo umuntu osundu lo kunjalo so indaba owakuqala kumele sikubambe vele abantu bonke abansundu khona kuyasincedisa futhi sibe kwazi abantu abansundu labantu abamhlophe ngabantu banye yinzalo yomuntu munye le kumele sikunanzelele khona lokho ukuthi yinzalo yomuntu munye njalo ukuhlamukela uNkulunkulu akuyi ngobunsundu kumbe ngokuba mhlophe kungokuthi abantu bonke emhlabeni abamhlophe labansundu sonke ingqondo zethu ziphanjaniswe yini isono so ukuhlamukela uNkulunkulu akuyi ngemhloko yabantu ungabona sesukufaka ngemhlobo ukuthi sesilahle asisazwisisi okushiwo liBhayibheli mayelana lendaba yesono uqhathekile khona so kwesinye isikhathi abanye abantu bahlanganisa izenzo zomuntu lombala wesikhumba sakhe ukuthi kuthi vele kunjalo labazali bakhe into enyoka inyoka kunjalo hayi siyabonga siyayibona ke indaba yeBhabhiloni mfundisi usuqedile indaba yokuyendlalela laphana kakhulu kuGenesis 11 singagijima futhi siye kuGenesis 11 lapho esithola khona umphochongo waseBhabheli siyabona laphana uverse 1 uthi yena umhlaba wonke wawukhuluma ulimi lunye
yiko kushiwo iBhayibheli lapha ibisithi yona iBhayibheli abantu basebefika bevela eMpumalanga bathola igceke ezweni laseShina bahlala khona base besithi omunye komunye wozani senze izitina sizichise bese sakha idolobha elikhulu eliyaphezulu kuthiwa isiqongo salo esiyafika ezulwini sizenzele ibizo elikhulu funa sichitheke sigcwale umhlaba wonke ungafunda verse 5 ibisithi uNkulunkulu weza kulelo dolobha wafika wabaphica abantu labane yikho lapho kwasungulwa khona izindimi eziningi esezikhulunywa kona lo mhlaba kodwa sifundani la umphotshongo lo waseBhabheli kumbe waseBhabhiloni ngoba kwesinye isikhathi eBhayibhelini ungazwa kukhulunywa ngeBhabheli kumbe eBhabhiloni libala linye kumele sikuzwisise khona so lapha sibonani kuloko kugcizelela lokhana kuGenesis 10 ukuthi umphotshongo lo wakha uyindlela yokuhlamukela uNkulunkulu wayethi abantu kabagcwale umhlaba njani wonke bona bathi hayi thina soye sigcwale umhlaba wonke kodwa sizayakha idolobha endaweni eyodwa eliyisiqongo lize liyefika ezulwini ukwenza sihlale njani ndawonye khona lapha kulunye sikufunda abantu ababesenza into embi ekuphikisana noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wananzelela ukubambana kwabo waze wathi yena abantu labendlela ababambene ngayo singabayekela into yabo iza kunjani izaphutsha so uNkulunkulu uthiwa wehla wabuya ke wasephica ulimi lwabantu laba bagcina bengasazonani ngoba babengakabi lemtshina yokususa izinto izitina phansi bezisaphezulu so babesenza ukuthi olandelayo tshela olandelayo so uNkulunkulu wabaphica khonapho lo olandelayo angakhuluma okunye olandelayo aqamba okunye bagcina sebecaphulana bagcina besehlukana so omunye nomunye wadinga ayekhuluma lokho angathi uyakuzwa wayijoyinana layo baqonda kwelinye ikona lomhlaba baqonda kwelinye ikona yiko bagcwala umhlaba wonke yiko silezi indimi ezinjani ezishiyeneyo namhlanje mfundisi enxa isidinga elinye ilanga kunjalo ukuthi sike siqoqe ukuthi kanti civilization vele iyaphambili mbi emuva kunjalo ngoba nxa ucabanga ukuthi abantu abengela ama crane khuluma ngokuthi ama crane kanti sikuphanyisa ama crane yes babengela ama crane bengelani kodwa i-technology yayila kunjalo engineering kunjalo ukwenza umphotshongo yaphezulu okwazi kwathinta izulu uNkulunkulu wathi into yabantu laba iyaphumelela kodwa siyabonga ukuthi singaphuma endaweni yokuthi kwakuyikuhlubukela uNkulunkulu enxe ngingangezelela kokugcina lapha ukuthi uverse 9 kuthiwa umphotshongo lo wabizwa ukuthi iBhabheli ngoba inkosi yaphica izindimi zabantu so ngolimi lwesiHebheru igama elokuthi Babylon licho ukusanganiseka i-confusion so amaJuda nxa babekhangela idolobha laseBhabhiloni babelibona njengedolobha elilokusanganiseka ele-confusion so khona kuyasifundisa ukuthi nxa iBhayibheli sikhuluma ngeBhabhiloni kusambulo ikhuluma ngesystem ehlangahlanganisa izinto inkolo exubaxubanisa inkolo nxa singabuyela mfundisi isikhathi esibili ngezokukhangela okuthiwa igeography ngesilungu iBhabhiloni le yayingaphi Iran endaweni zabo Iraq khona ngale khona ngale Middle East mfundisi CK sincedise ngebala leli iBhabhiloni lenkosi le eqanjwa kuIsaiah 14 verse 12 kuya ku14 cha ukuthi kumele sibale siyabonga mfundisi wami xa singayibala yini siyayibonga Isaiah ngu14 ivesi ngelika 12 usiya kwelika 14 yes iBhayibheli lithi yona ke yeka ukuwa kwakho ezulwini wena kanyezi ekhanyayo ndodana yokusa yeka ukudilizelwa kwakho phansi wena owathobisa izizwe wena wathi enhliziyweni yakho ngizakwenyukela ezulwini ngaphezulu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu ngibeke khona isihlalo sami sobukhosi ngizahlala entabeni yomhlangano wabonkulunkulu ekucineni ngasenyakatho ngizakwenyukela ngaphezulu kwendawo eziphakemeyo emayezini ngizenze ngibe njengophezu konke so sinanzelela lapha ukuthi sifuna ukucasisa ibala leli elithi Babylon lenkosi le esifundile kwaIsaiah lapha uzananzelela ukuthi ibala leli elithi Babylon leli libala elivelela olimini lwemzini oluthi Babilu kusitsho ukuthi amasango abonkulunkulu the gate of gods so uNimrod nxa wayesakha idorobho leli belinika leli bizo babekhola ukuthi onkulunkulu nxa babefuna ukufinyelela lapha emhlabeni babefikela edorobheni
babe sebesenza baletha udaba abalufunayo. So yikho babe vele beziphakamisa abantu beBhabhiloni ukuthi bona babusa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyobanika ini amandla. So uzananzelela ukuthi njengoba ke sekubekele lapha nomfundisi OB ukuthi ibala leli elithi Bhabhilona amaHebheru balukathanisa lebala elithi Babeli lisithi ukusanganiseka iconfusion lokungazwisisi. So ngamanye amazwi ke sinanzelela ukuthi ongemuva kwako konke lokho okuphambene lentando kaNkulunkulu nguSathane. Nguye lo ebesifunda ngaye lo. Uzananzelela ukuthi ngale sesifunda ngenkosi yasePersia ngale. Kusinanzelela ukuthi owayephethe ingqondo zababusi baleso sikhathi nguSathane. So nguye futhi owabamba futhi lengqondo zalaba oNimrod labanye bakhe ukwenzela ukuthi benze izinto eziphikisana lentando kaNkulunkulu. Uyocatshe emuva la. Uyocatshe ngemva kwawo. So ubasebenzisa nje njenge-agent. Akulandaba ukuthi ngabantu abansundu njengathi kodwa ke bavuma ukuba i-agent kabani? Sathane. Ya anti sesishilo ukuthi Sathane wasebenza lowo mbali. Kunjalo mfundisi wami. Sibone engadini sinyoka into ezinjalo. Kunjalo. Siyabonga ukusichazela mfundisi. La nxa sikhangela lapha mfundisi OB ngesikhathi sabapostoli ibali iBhabhiloni leli lasinzwa ngayiphi indlela lesichone. Siyabonga nxa silokho sifunda lapha siyananzelela ukuthi nxa uyilonda imbali yeBhabhiloni sinanzela ukuthi iBhabhiloni ngumbuso ohlamukele umbuso kaNkulunkulu kumbe ngumbuso ohlamukela umbuso kaNkulunkulu. So nxa sesifunda lapha kuPetro uPetro uqala ngo5 ivesi ngelika 13 uPetro kulento ayikhuluma lapha esincedisayo ukuthi sizwe ukuthi ibala elithi iBhabhiloni leli la selisitsho noma babelizisa kanjani bona njengabapostoli. Uthi yena ibandla likaNkulunkulu eliseBhabhiloni abakhethiweyo kunye lani liyalibingelela lo Makho indodana yami. So uPetro lapha uthi eBhabhiloni kule bandla likaNkulunkulu. Sifisa ukuthi sinanzelele ukuthi ngesikhathi uPetro ebhala lapha iBhabhiloni okuthiwa i-physical Bhabhiloni yayingasekho. Kodwa ukhuluma ngeBhabhiloni yakomoya okuthiwa ngesikhiwa i-spiritual Bhabhiloni. Wayekhuluma ngebandla elinganga ngaleso sikhathi abapostoli basebekwazi ukuthi nxa kulombuso ohlamukele uNkulunkulu umbuso lo kuthiwa iBhabhiloni. So ngaleso sikhathi umbuso owawubulala abangcwele uhlukuluza abangcwele ngumbuso weRoma. So uPeter lapha ekhuluma ngebandla likaNkulunkulu elikuRoman Empire. Uthi ibandla likaNkulunkulu eliseBhabhiloni. Ngezinye indlela uthi ibandla likaNkulunkulu elikuRoman Empire. So kusho ukuthi abapostoli ngezikhathi zabo basebesazi ukuthi igama elithi Bhabhiloni ligama eliveza umbuso ohlamukela uNkulunkulu. Ngezele kube lula mfundisi. Ukuthi lakathi abantu bathi indawo lesiyiSodoma leGomora. Kunjalo. Kabatsho yona liyane siyazi. Yachiswa ngomlilo. Ya ibatsho isimilo. Kunjalo. Lokwenza. Yes. So igama elithi Bhabhiloni lapha seliveza isimilo sombuso ophikisana lobani loNkulunkulu. Yiko ke nxa sesifika encwadini kaSambulo so kukhulunywa ngeBhabhiloni. So kukhulunywa ngombuso ophikisana lombuso kaNkulunkulu. Siyabonga umfundisi CK uhliqedise ukuwa kwalo lapha kukhulunywa ngani kuthiwa liwile ikuwa sibili ukuwa kumbe ikuwa okunjani. Ngiyabonga mfundisi wami njengoba ke sesikubekile lapha ukuthi khathesi iBhabhiloni lakuqala kalisekho lingumfuziselo kutsho inkolo ephikisana lenkolo kaNkulunkulu. Njengoba ke kusitsho inkolo ephikisana lenkolo kaNkulunkulu sithe sisungula inkulumo yethu kuvikela iphelileyo sathi thina udaba lwezingilosi ezintathu luyisixwayiso sokucina emhlabeni ilivangeli lesikhathi sokucina. So ke ngenxa yokuthi iqiniso liza kukhulunywa ebantwini abangasazi iqiniso asebelandela imfundiso engayisiwe kaNkulunkulu abanye baza kuphaphama. Nxa bephaphama bazananzelela ukuthi besiloko silandela imfundiso engayisiyo yani iqiniso engayisiyo imfundiso kaNkulunkulu engayisiyo imfundiso ephakamisa uJesu engayisiyo ephakamisa uNkulunkulu kodwa ephakamisa uSathane. So ngokwenza njalo abantu ngokufunda la ngokuzwa ivangeli bazalandela iqiniso bazaphuma. Nxa sikhuluma vele ngokuthi iBhabhiloni liwile sithi inkolo zonke ezingalandeli imfundiso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi sithi amabandla wonke angalandeli intando kaNkulunkulu njengoba kunjalo eBhayibhelini. So akusincede mfundisi ukuwa. Yeah. Angithi nxa kuthiwa uwile. Yeah. Ubukwesinye isigaba. Yeah. Wehla. Yeah. Wehla waze mhlawumbe wafika phansi. Kunjalo.
kungenzakala yini ukuthi lawo mabandla kule ndawo ake abakwesinye isigaba kunjalo mfundisi wami uzananzelela ukuthi emuva ngale amabandla wonke amaningi engiwaziyo kumbe ngithi ikakhulu manje sike sakhuluma ukuthi kulensuku ezimbili ezixabanayo kuphela zokukhonza olwakuqala lo lwesikhombisa sonke sikholwa kuJesu kodwa ke bese kusiba lezinye impawu lezi eziqhakathekileyo lapho esehlukana khona kulapho okuwa khona ukuthi abantu abasafuna ukuthi imithetho eli10 sike sakuthinta ukuthi owesibili lowana ukukhonza izithombe lowana bawukhipha bafika bathatha owes10 bawuqamula waba izigaba ezimbili so ikuwa khona okwesikutshoyo so nxa kuthiwa liwile sebephumile kulokho kumele babe bakulandela okufunwa ngoJesu. Siyabonga. Enqeni nangezelelo kunye akhona futhi amanye amabandla okuthiwa ngama-Protestant ababe besithi bona baphikisana lamandla obupapa ukuthi abalandele kuseBhayibhelini. Abanye bakhona baqalisa kuhle kakhulu belandela sibili ini iBhayibheli kodwa ngokuya kwesikhathi bagcina beyekethisa begcina belandela futhi imfundiso ababeziphikisa ngaphi ekuqaliseni ngokunye futhi okuvezwa yikuwa kweBhabhiloni khona babawa khonapho ngeindlela bawa elizwini likaNkulunkulu ku-standard esikhangelelwe nguNkulunkulu kunjalo ngoba nxa ufunda mfundisi OB umuntu ngathi usuwile enxa wawuchaya 90% phela ama-30 kunjalo ukuthi waba phezulu kodwa lokhu sehla kancane sincedise izibonelelo mfundisi lapha ezewayini leBhabhiloni. Siyabonga. So iBhayibheli lapha ikhuluma ukuthi iBhabhiloni idayise izizwe ngewayini lobufebe balo kathi kuyini iwayini njengoba lokho sisitsho ukuthi imifanekiso le so iwayini limelele imfundiso zamanga zeBhabhiloni angithi iwayini eBhayibhelini nxa ukhulunywa ngewayini okuthiwa yi-fermented wine into edakayo ephambanisa ingqondo yani yomuntu so nxa kukhulunywa ngewayini lapha kukhulunywa ngemfundiso zamanga ezeBhabhiloni yizokhulunywa ngaso so xa imfundiso lezi iBhabhiloni nxa izifundisa abantu kuthiwa abantu bayadakwa ingqondo zabo ziyagcina kuduhiswa i-deception ngesikhiwo so yikho kwenziwa iBhabhiloni so kule mfundiso ezimbalwa ezazingekho esiKristwini ezalethwa ngumbuso lo okuthiwa umbuso weBhabhiloni enye yakhona imfundiso ngeyokuthi kungakafiki isikhathi esikaConstantine abantu bonke abangamaKristu babekhonza ngeSabatha so ngesikhathi sokubuya kwaConstantine kwalethwa olunye usuku lwesibili olokukhonza abantu batshelwa kwathiwa iSabatha ngeyamaJuda so iwayini naleyo ngoba akukho eBhayibhelini labo bayakuvuma futhi ukuthi eBhayibhelini kakunjani kakukho ngazulibala usuka kuGenesis usiya kuSambulo enye imfundiso futhi esihluphile futhi kakhulu imfundiso okuthiwa i-immortality of the soul ukuthi abantu abafileyo kabafanga umoya wabo uyavunguvunguza kwezinye indawo ngenye imfundiso ezinye imfundiso zigoqela imbhabhatizo yamanga kunengi ukukhonza izithombe kunengi izimfundiso ezingekhoyo eBhayibhelini ezijonge ukuthi ziqilibezele abantu ukuthi bangalaleli ilizwi likabani likaNkulunkulu. Kungaba lesizathu elifundisa ukuthi kutheli wayini kunjalo sengike ngakuchasisa lapho ukuthi nxa ukhulunywa ngewayini igama elisebenza lapha ukhulunywa ngento edakayo into ngezinye indlela ezokuthi umuntu angacabangi kuhle so imfundiso lezi zijonge ukuzophambanisa abantu ukuthi bangaboni kuhle izinto eziseBhayibhelini bazitshele ukuthi bayakhonza kodwa bona bengabambanga okungaphi okuseBhayibhelini. Singakakuchiya mfundisi ngeke usikhe ukuthi iwayini leli libenza bangabali kumbe lenza babali bangabona ungayisikho ngoba ngiyazibuza ukuthi nxa umuntu ebala kuyabe kulahleka ngaphi kunjalo uhlupho lwamaKristu amaningi ikakhulu ezinkolweni zona lezi abantu abaningi bafundisa ukuthi okumele obala iBhayibheli umfundisi kwake kwaba lesikhathi vele embalini lapha abantu ababengavunyelwa khona vele ukuvula ini iBhayibheli kwakumele abantu umuntu wayengavunyelwa ukuthi abala iBhayibheli azizwisisele yena kwakumele ukuthi iBhayibheli ichasiswe via abapriest bechechi ungavela ube lokuzwisiswa kwakho wena suphambanisile yikho owaliwa ngama-reformers khona lokuthi iBhayibheli kayisikho lokho elikutsho umuntu kumele kanjani azibalele so owakuqala
uhlupho lokuqala ukuthi abantu abaningi ngathi balubuvila bokubala iBhayibheli so baphila ngokuchasiselwa iBhayibheli ukanti uPaul kumsebenzi ngo17 verse 11 uthi ibandla leBeria ngiyalithanda ngoba ngingachumayela babhala phansi nxa sebesemakhaya bayahlola ukuthi ekade ngikuchumayela yikho yini ngicabanga ukuthi amaKristu amaningi angathi siyaleka khonapho ekuhloleni imibhalo siyathatha kuphela esinjani esikutshelwa abanye njalo bayabala kwesinye isikhathi nxa umuntu ebala iBhayibheli uyabala elento okuthiwa ngesikhiwa ngama preconceived ideas ukuthi ngibala ngivele kulokunye mina engikukholwayo vele sekila exactly so ngasembala angisavumela umoya engcwele ukuthi angichasisele iBhayibheli ngicina mbala sengifuna ukufaka isidindo kulokho mina engivele ngikukholwa engqondweni Mfundisi CK ukutshoni udaba lesilubalayo ngothando lukaNkulunkulu siyabonga sizafunda lapha eBhayibhelini kuSambulo ngo18 ivesi ngelika 1 usiya kwelesine sikhangele ikakhulu njengoba ke sesicasisile ukuthi iBhabhiloni kuyini iBhayibheli lithi lona ke ngemva kwalokho ngabona esinye isithunywa sisehla sivele ezulwini silamandla amakhulu lomhlaba wakhanyiswa ikukhazimula kwaso samemeza ngelizwi elikhulu sisithi liwile iBhabhiloni elikhulu seliyindawo yokuhlala omoya ababi indawo yokuhlala omoya bonke abangcolileyo lezinyoni zonke ezingcolileyo lezizondekayo ngoba izizwe zonke zidakiwe liwayini lokungcola kwalo lamakhosi omhlaba aphingile lalo labathengisi bomhlaba banotisiwe inotho yalo enkulu ngase ngisizwa elinye ilizwi livela ezulwini lisithi phumani kulo bantu bami so ngamanye amazwi udaba oluqhakathekileyo lapha ukuthi uNkulunkulu enanzelela imfundiso ezingayiso zeqiniso lapha uthena ke kasiphume kulezo mfundiso singaphuma kulezo mfundiso sizaba ngabasindisiwe bese silandela intando kaNkulunkulu lokhu ukukhuluma kuyingilosi ekanyisa ukuthi ivangeli nxa selijunyayelwe ngabantu sokumele silamukele imfundiso yeqiniso yeBhayibheli nasinqobe balaleli wonke umuntu uyanxuswa ukuphuma uzifundele ungathi umfundisi uNdlovu uthe umfundisi uMpofu uthe kodwa lithini iBhayibheli kunjalo umbuzo omkhulu kakhulu ilincwadi esizakwehlulelwa ngayo ngilethemba lokuthi lezi zifundo zijonge khonokho ukuvusa usinga kuwe ziphenyele iBhayibheli zibalele uzwe ukuthi lithini kasidibaneni njalo kuviki elizayo endaweni efananayo ngesikhathi esifananayo inkosi kayibe lathi siyabonga